Шершенбеков, Киргизстан, световен шампион от 2022 година. Nate B, seniors Greco-Romanian style, 16 kilograms. It's Michael Jacek Trach from Poland and Zoma Shershenbekov, Kyrgyzstan. Shershenbekov is a world champion from Belgrade 2022. Категория категория 60 кг, класически стил, победа за Копа Япония. With A, the winner is Kotokomi, Japan. Категория категория 60 кг, класически стил, победа за световен шампион Золоман Шершенбеков, Киргизстан. Nate B, the winner is world champion Zolman Shershenbekov, Kyrgyzstan.